Ban pentikna halor kajing trekam kabayaj beg jayanti klamdan kajing kensting habaro kiliang. Hakabay day berkajing penkre ban yada na kajing sapriang jung COVID-19. Anak kasing sajan jung katayo ka apo pratrik uluber. Usembut menteri rangba kejela ba prestun tensong. Ulehir Sharif Boy district ban yatir halor ki babon kili kimat bat kibor penyat jung kani ke district. Hakane kajing kendu jung ba prestun tensong ki bor penyat district jung kari boy. Kumjuru ki ofisan ki tanap trekam boper. Lawan bani simentalang ru di sangut ki MLA ki bakantup iba S Sotun MLA ke Jirang uba dasakhiat bahala mare MLA ke Mahuti uba Jason Sokme Maulong MLA ke Umsning uba Meral Bonds Im MLA ke Nongpo uba George Bilingdo MLA ke Umroy uba Victor Rani MDC ne Jirang kakong RM Kurba Deputy Commissioner ke District uba Shempang Serti Superintendent of Police lembat ki wek he officer ke district dia don ketika review meeting dan jom di MLA jom dari Moy District Barok rekan bagi di Komisioner rekan bagi officers jom di Barok bagi yang dia dari Moy District hakaba ni yang him jimut lah yang hikam kijam di bedai bahkan dengan jinjia berkata jinjia kolong umno bagi dia pun persia ya uni ukinang jimpang Barok lagi pun apa hei Barok COVID-19. Kita sering layok bagi review, ikut, ibetah, ikut, polis kita menilai, untuk para MLA, berkunjung bagi officers baru, bagi nagalian untuk masuk karu kunjung, agak nengkok ke isu kementerian tolong umno begini pun persiapan dengan jumpa. Bahkan nungyok panjuk jadwatan hati way in same way, jom ke jelang mulai. Ke hilayu ingat kai ya di program di bagai-bagai di notification di bagai-bagai di bawah nak state level di bawah nak district level haka bangi kerpat terpon ya ki pai bang song jong kari dohoi district baru koi baca kejelai baru koi pelomba to ya purong lem bat group board berhenti ya kijing ha ya ki order ya ki notification di bawah nakaliang jom bersorkan kunjuru di bawah nakaliang jom kanti uji komisi kata tadi ke bangapa ban api ban kerpa ya di nong jom kari logistik baru oi ya saya stop len bani namar kadi kamut bangi kwa ban stop ya di hati long ye lok sen jopi kamut ban om bangi bila ikini keke dan kita ban bangin sup mani mereka jemput kalau ba ngin ya dah yang pinang jimpang bakal Isnungu brom mulai terkena produkan pakai celah ujungi pakai ri pakai jatuh ujungi ko mau on himne hakaba kamdon kanu bandung kasain hakaba uniu kejang hadu kene kelimat unyo maju kejang abo celah jika ke bangamun kan ong hangi kalau kabangan tepat ya tinong som jom bagi boy district parok we makin snobah ban bot rendi ya gaji ai order dan kejing betah nak kalian jom kasorkan nak kalian jom kan district administration siap barok di nongsong senong kenang bang ngin long si ngin long singa batu kami lain nak kejing head ma jom umil nang jipa ubah syarti ngau bahal buat ya syarti bagi what long panik let's say lah ban omba kimat ndon thau su aywa kamar bamar ni kelak benar-benar suka saya dengan kuat benar ini banyak kalian persoalan di persiang batngin penting bahkan stop nak berita kamar bam kamar ni kan boy sedisnom sedikal baru baju long baru sih kata tadi kebangan kuat cepat bat kabalai bat kabakadu ke depan bat penjini keren jungi hata kita jingalan dari ini terlompat kabakan dua kalau badon kilong ini kilong set don kisno namar ba isuspek kinang berkat balik sini di perlok bumi ikut sama jom lagi di perlok kerja jadi ke bawah train dan ke bawah nabar jom kejelam digelar kiwan mau kata inti balik sini gayo kilong nah dengan apa benom ba unil upnyang jimpang gimde banda syekti adu kata-kata namar balai namar ba kadne ke jimpang itu ki bayo
Apo India dan apo Perti bro Wiru Iyo ba kalau kio rebel kalau kabala ban berkian den omba ngelaksu ban berkian ngelaksu ban syaitan dan itu bayo itu di pangru isyat iklan dia hadir tentu kan resmi hadir bagi kita wajib dengan apa percaya ini nak kadau lada don manu kibala si nakaliam jong kasoda nakaliam jong district association karena akan kailam yang di hospital imdei basutu bakla di magi pasen di presnong di perhar di mancan di marpa ban nyobeng dan di ban ong ban balesi ini video ide kibalayo ya putau kenang cinta dikatakan dari kaba kandu kami keren kaba ngi apil yang nong barok atau harimau distrik ban dia trelang ban di sai sisip ban kesorkan ban ke distrik beroi ban ini berlok MLI jom isabur kebadon nang Depok ada distrik beroi nambah nimjok ya ubi nang jimpang ubah kelak ubah penkenyu ya pakai barok